إن الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، فأوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل، فوصية التقوى من أعظم الوصايا التي وصى الله سبحانه وتعالى جميع الأمم، كما قال أيضا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. bagaragura Allah subhanahu wa ta'ala, ishimwe n'ikuzo n'ibisingizo byose byiza ni ibya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah we umurezi w'ibibaho byose, Imana yaremye ibibaho byose. Ay Allah, ugushimwa n'ibisingizo byiza n'ibyawe byose mu kuba waraduhitiyemo kuduha ingabire y'ubuyisilamu. Allah subhanahu wa ta'ala kuba yaratugize abayisilamu ni inema ihambaye cyane bavandimwe b'Abayisilamu, twagakwiye kumushimira amanywa nijoro. Allah subhanahu wa ta'ala yatuyoboye inzira y'ubuyisilamu, atuyobora inzira ya iman, aduha kubasha kumwemera. Iyo ni inema ihambaye dushimira Allah subhanahu wa ta'ala. Ay Allah, turagushimira ndetse no kuba waradushyize muri ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, kubera ko ntabwo ari buri wese washatse kuba muri iyi umma ngo abashe kuyibamo. Ni amahirwe Allah subhanahu wa ta'ala yahaye bamwe, ntiyayahereza abandi. Ay Allah, turagushimira mu kuba waradushyize muri iyi umma mu bantu b'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Bagaragu ba Allah, ndahamya ntashidikanya mbikuye ku mutima nkavugisha ururimi rwanjye ko nta wundi usengwa mu kuri uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Asengwa wenyine, ntabangikanywa n'icyari cyo cyose. Nkanahamya yuko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ari intumwa ya Allah, akaba n'umugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Faya ibadallah, bagaragu ba Allah, inama ikomeye kuruta izindi ni inama yo gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala muri Qur'an ni kenshi yaduhamagariye kumutinya no kumwumvira, dukora ibyo ashaka tukareka ibyo adashaka. No muri izo aya harimo izo twasomye aho Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati: yemwe abemeye mutinye Allah, ukuri ko kumutinya muramenye gupfa ntikuzabagereho uretse ko muzaba muri abayisilamu. No mu yindi aya Allah subhanahu wa ta'ala akagira ati: yemwe abemeye mutinye Allah, murangwe n'imvugo nziza, ibyo ni mubikora Allah subhanahu wa ta'ala azatunganya ibikorwa byanyu, abibakirire, abibahembere, abahanagureho amakosa n'ibyaha mukora bya buri munsi. Na buri wese uzumvira Allah akumvira na mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, uwo ni uzaba ufite intsinzi ihambaye cyane kuruta abandi bose. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala muri Qur'an aragira ati: qul Muhammad, babwira uti: qul li'ibadiya alladhina amanu yuqimu as-salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khilal. Allah subhanahu wa ta'ala muri suratu Ibrahim aya ya 31 arabwira intumwa ya Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, amubwira ati: wowe Muhammad, qul li'ibadiya alladhina amanu, bwira abagaragu banjye babandi bemeye, babandi bafite iman, babandi bemera Allah subhanahu wa ta'ala, ubabwira uti: yuqimu as-sala, babwire ko bagomba guhagarika isala bagasari gatanu ku munsi, wa yunfiqu mimma razaqnahum, bagatanga mu nzira ya Allah subhanahu wa ta'ala mu byo twabahaye mu mitungo. Wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya, bagatanga mu nzira ya Allah subhanahu wa ta'ala mu byo twabahaye mu mitungo batunze, sirran, batanga rwihishwa, wa alaniya, batanga ku mugaragaro, byose barabyemerewe. Allah gakomeza agira ati: min qabli an ya'tiya yawmun, ibyo babikore mbere yuko umunsi ubazira. Uwuhe munsi? min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khilal, mbere yuko umunsi ubageraho, umunsi
nta bucuruzi buzakorwa, umunsi nta bushuti buzaba buhari. Uwo ni umunsi w'imperuka wa Islam. Umunsi w'imperuka nta bucuruzi buzaba buhari, umunsi w'imperuka nta bushuti buzaba buhari. Umunsi w'imperuka ni ibikorwa umuntu yakoze akiri ku isi nibyo bizamuvuganira. Walidhalika Allah subhanahu wa ta'ala muri iyi aya arahamagarira babandi bafite iman, babandi babemera Imana, akababwira ati yuqimu as-sala, bahozeho isala bayihagarike, bayikore nkuko bayigishwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Icya kabiri, wayunfiqu, batange no mu nzira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada yo gutanga mu nzira ya Allah ni ibada igendana n'isala bavani ba Islam. Iyo umuntu asaya kubahiriza isala neza, agakora na sadaqa cyangwa se agatanga mu byo Allah yamuhaye, iki gihe zino ibada ebyiri ziragendana. Kubera ko ibada yo gutanga mu byo utunze ni ibada isukura n'ibyaha, igasukura n'amakosa uba wakoze mu sala n'ibindi bigiye bitandukanye. Mu yindi aya Allah subhanahu wa ta'ala aragira ati wama lakum alla tunfiqu fi sabilillah, Mwenyezi Mungu aragira ati niki kibabuza yemwe, niki kibabuza ko mutanga mu nzira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi mirathu as-samawati wal ard, kandi Allah subhanahu wa ta'ala ari we nyirizungura, yaba ari mu biremwa byose bituye mu kirere n'ibiremwa byose bituye mu isi. Bisobanuye ko ibirere byose iherezo bizarangira ari ibya Allah, n'isi izarangira ari ya Allah, yaba ari isi dutuyeho, yaba ari n'abamarayika batuye mu ijuru, buri kiriho cyose ni icya Allah subhanahu wa ta'ala, na buri cyo utunze cyose ni icya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu akavuga ati niki kikubuza kuba watanga mu nzira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu akavuga ati la yastawi minkum, taban iyi aya Allah subhanahu wa ta'ala imanu yabwira abasahaba, arababwira ngo la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal. Allah aragira ati ntabwo baresha muri mwebwe abasahaba, ntabwo baresha babandi bakomeje gutanga mu nzira ya Allah subhanahu wa ta'ala mbere yuko bafata umujyi wa Maka, mbere yuko habaho fathu Makka. Fathu Makka ni igikorwa cyakozwe cyo gufata umujyi wa Maka kugiye kinwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Taban iyo tugiye mu mateka y'Uislam dusanga mbere abayisilamu birukanywe Maka, ariho bavukiye, harimo n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam na bagenzi be b'abasahaba bashatse kugirirwa nabi ubwo bari batuye mu mujyi wa Maka, kugeza ubwo baje kwimuka bajya Madina. Nyuma y'imyaka bari Madina baje kugaruka baza gufata umujyi wa Maka. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam igaruka iri kumwe n'igisirikare cy'abantu bagera ku 10,000 baza gufata Maka. Maka barayifashe. Mwenyezi Mungu nibyo avuga rero, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal, muri mwe ntabwo baresha imbere y'Imana ba bandi binjiye ubuyisilamu mbere bagakomeza kubushyigikira batanga mu byo Allah yabahaye mbere yuko umujyi wa Maka ufatwa. Abo ntibaresha na ba bandi baje mu buyisilamu nyuma yo gufata Maka. Bisobanuye ko binjiye ubuyisilamu nyuma yo gufatwa kwa Maka binjiye hari amahoro, binjiye abayisilamu bafite imbaraga, binjiye abayisilamu bamaze kubona nusra, bamaze kubona ubutabazi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika iyi aya kitwigisha nuko wa wundi utanga mu bihe we yita yuko ari ibihe bikomeye, wa wundi ushyigikira ubuyisilamu mu bihe abona yuko nawe atorohewe, abona thawabu imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala zirenze iza wa wundi ushyigikira ubuyisilamu mu gihe ari mu bihe byiza. Icyo ngicyo nicyo tugomba kwiga muri aya y'Abayisilamu. Kadhalika fi sahih, muri hadithi iri sahih yukuri kuva ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, an Anas radiyallahu anhu annahu qala, hadithi turuka kuri Anas bin Malik Allah mwishimire yaravuze ati kana Abu Talhata aktharu al-ansari bil madinati mala. Umugabo witwa Abu Talha kugiye cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yari we mukire kuruta abantu bose bari batuye Madina. Al-ansaru bisobanuye abantu bavukiye Madina, nibo bitwaga ba al-ansar. Abimutse bava Maka baza Madina bitwaga al-muhajirun. Uyu mugabo witwa Abu Talha yari umugabo wa Sulaim radiyallahu anha. Bombi radiyallahu anhuma Allah bishimira bombi, yaba ari Abu Talha n'umugore we bafite uruhare rukomeye cyane mu guteza ubuyisilamu imbere. Aha muri iyi hadithi turi kuvuga kuri Abu Talha. Uyu muhungu Anas bin Malik ari umuhungu we, aratubwira ngo kana Abu Talha aktharu al-ansari fi al-madinati bil madinati mala, yari umukire kuruta abansari bose bari batuye Madina. Min nakhlin, kubera ko umutungo yari afite bwari ubusitani bweramo ibiti by'itende, yakundaga gusarura itende ryinshi akarigurisha, byatumaga umutungo uzamuka buri munsi. Wa kana ahabbu amwalihi ilayhi bayruha, n'umutungo yari afite yakundaga cyane kuruta indi mitungo bwari ubusitani bwari buteyemo ibiti by'itende bwitwaga bayruha. Wa kanat mustaqbilatan almasjid, ubu bustani bwari buri imbere y'umusigiti w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nubaka kanya umuntu ageze Madina
agiye gukora umra cyangwa agiye gukora hijja akagira amahirwe yo kwinjira mu gihe y'Imana sallallahu alaihi wasallam ukagera ku musigiti wa Mtume, genda ubaririza ubusitani bwa rubwa Abu Talha bwitwa Bayruha, ushobora kubwerekwa kubera ko bwari buteganye n'umusigiti w'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu fiha, intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yakundaga kwinjira muri bwa busitani, yashrabu min ma'in fiha, yakundaga kwinjiramo akanywa no ku mazi yari ari muri bwa busitani. Bwari ubusitani burimo n'iriba ririmo amazi meza yo kunywa, ma'u azb, bwari ubusitani burimo amazi meza yo kunywa. Mtume yakundaga kujya kunywa kuri ya mazi sallallahu alayhi wasallam. Falamma unzilat, nyuma y'igihe Allah subhanahu wa ta'ala za kumanura aya muri Qur'an, aya iboneka muri suratu Ali Imran, aho Allah avuga ati lan tanalu albirra, ntimushobora kugera ku byiza, ntimushobora kubona ibyiza kwa Allah hatta tunfiqu mimma tuhibbun, keretse igihe mubanje gutanga mu nzira ya Allah ibyo mukunda. Ino aya imaze kumanuka, Abu Talha yarahugurutse radiyallahu anhu ajya ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aramubwira ati ya Rasulullah, twamaze kumva yuko hari aya yamanutse ivuye ku Mana ivuga iti lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ntimushobora kubona ibyiza kwa Allah, ntimushobora kugera ku byiza keretse igihe mubanje gutanga mu byo mukunda. Kandi nanjye umutungo mfite nkunda kuruta indi mitungo ni buriya busitani bwanjye bwitwa Bayruha. Fada'aha, abwira intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, aramubwira ngo fada'aha ya Rasulallah haythu araka Allah, kubw'ibyo yewe ntumwa y'Imana, ubusitani bwanjye nemeye kubutanga mu nzira y'Imana, genda ubukoresha icyo ushaka cyose Allah ari bukwereke. Bwari ubusitani bwiza yari afite, Mtume yarabukundaga, Mtume yakundaga kubwicaramo sallallahu alaihi wasallam, akanywa ku mazi yari aburimo. Ariko iyi aya imaze kumanuka, urebe ukuntu abasahaba bihutiraga kumva aya za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, bihutiraga cyane kwitabira umuhamagaro wa Allah. Mwenyezi Mungu arababwira ati ntimushobora kubona ibyiza keretse mubanje gutanga mu byo mukunda. Uyu mugabo Abu Talha nawe yarazi ku bustani bwitwa Bayruha ari wo mutungo akunda kuruta indi, abwira Mtume ati ya Rasulallah fada'aha haythu araka Allah, bushiraho Allah subhanahu wa ta'ala kwereka hose, ndi tayari kuburekura nanjye nkabuhomba ya Rasulallah, kandi si igihombo kubera ko ari mu nzira ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam nyuma yo kubona umugambi w'uyu mugabo, yari amaze gushyiraho umugambi ukomeye cyane wo kurekura uyu mutungo wambaye yari afite. Mtume sallallahu alayhi wasallam yaravuze ngo bakhin dhalika malun rabih, Mtume yaravuze ngo bakhin, iri ni ijambo ryakoreshwaga iyo Abarabu bikangaga cyane, iyo babonaga ikintu kidasanzwe. Mtume yaravuze ngo bakhin ni ibitangaza bimbonye, dhalika malun rabihun, aramubwira ati uwo ni umutungo udashobora kuzahomba imbere ya Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam arangije rero n'umugabo no kwitanga kwe, aramubwira ati kubw'ibyo uwo mutungo genda uwugurishe, amafaranga avamo cyangwa se icyo wungukamo ukigabanye bayna al-aqarib, ugenda uhereze abo mufitanye isano, kandi ntibikubuza kubona ibihembo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bimujarrad niyya, ku mugambi mwiza yari yamaze gushyiraho, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yamwandikiye thawab. Ni nako wa mugabo yagiye abikora nkuko Mtume sallallahu alaihi wasallam yabimubwiye. Muri hadith abayisilamu cyo turigamo yuko umuyisilamu yatanga mu nzira ya Allah atanga ibyo akunda, ntabwo utanga ibyo wanga. Mwenyezi Mungu aravuga ati lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, niba ukeneye kugera ku byiza bihambaye kuruta ibindi, tanga mu byo ukunda nawe. Cya gihe umuntu ajya gutanga akareba umwenda atacyambara, wacikaguritse, ushaje, umeze nabi, akaba ari watanga mu nzira y'Imana. Cya gihe bakubwira kwitanga mu nzira ya Allah, ukareba ibyo utagikeneye bibi, ukaba ari byo utanga. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ntashobora kukwishimira nkuko yakwishimira watanze mu byo ukunda. Wa idhalik Adamu alayhi salam yarafite abana babiri, uwitwaga Qabil n'uwitwaga Habil. Igihe kigeze bagomba kugira icyo batanga mu nzira ya Allah. Qabil agiye gutanga, yari umuhinzi, areba mu byo yahingaga, yakuye mu byo ahinga, arebamo ibipfuye byaboze, abari byazana mu nzira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naho Habil agiye gutanga, areba itungo yari afite, yari umworozi, areba itungo ryiza kuruta andi, abari ryazana mu nzira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ajya kwakira za sadaqa z'aba bahungu babiri, yakira itungo rya wa wundi w'umworozi kubera ko yarebye ibyiza. Ariko Mwenyezi Mungu ntiyigeze yemera sadaqa ya Qabil kubera ko yahisemo ibibi bipfuye byabuze. Wa idhalika iyo umuntu agiye gutanga, atanga ibyiza. Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal, Mwenyezi Mungu ni mwiza,
akunda ibyiza abayisilamu. Inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, Allah subhanahu wa ta'ala ni mwiza nta nubwo yakira nta nemera uretse ko yemera ibyiza. Bavandimwe rero iri somo dukura mwaha nuko iyo bavuze ngo sadaqa, iyo bavuze ngo twitange mu nzira ya Allah, tujye tureba koko inzira ya Allah bisobanuye icyo ugiye gutangamo. Duha agaciro Allah subhanahu wa ta'ala, dutange mu byiza, nibwo natwe tuzabona ibyiza imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika akenshi iyo tugeze ku nyigisho zijyanye no kwitanga mu nzira y'Imana, hari umuntu uvuga ngo birahagije kuba naremeye Imana, ntabwo bikeneye kugira ibikorwa nkora. Turamubwira duti laysa al-imanu bitamanni. Iyi ni imvugo yavuzwe n'umwe mu batabi'i bakuru. Laysa al-imanu bitamanni, ntabwo iman ari ukwifuza gusa ngo wifuza ijuru gusa ngo uzaribona gutyo gusa. La, laysa al-imanu bitamanni, imani ntabwo ari ukwifuza gusa. Wala bitahalli, ntabwo imani ari ugupfa kuvuga ati ntacyo bitwaye kasita ndi umuyisilamu ndambaye ndi mu idini birahagije. Ntabwo ari gutyo bayisilamu. Walakin ma waqara fil qalb, walakin al-iman ma waqara fil qalb, imani bisobanuye ikintu cyagiye kikinjira mu mutima kigafatamo. Wasaddaqatuhu aljawarih, ndetse n'ibikorwa bya buri munsi by'ingingo zawe bikagaragaza yuko ufite imani. Ibikorwa nko kujya ku musigiti ukoresheje ingingo Imana yaguhaye, ibikorwa nko kwitanga mu nzira Allah subhanahu wa ta'ala ukoresheje akaboko k'indyo, akimoso ntikamenya k'indyo katanze. Bavani w'Islam, ibikorwa nk'ibi bijyanye no kwitangira idini ya Allah ni ibikorwa bizatwinjiza muri aljanna. Ntuzarambirwe na rimwe gushyigikira idini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Igihe cyose uzajya urangwa no kugira icyo utanga, yaba ari wowe ubwawe yaba ari umutungo Mwenyezi Mungu yaguhaye, kugira ngo ushyigikire rino dini bayisilamu. Kubera yuko faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, uzakora icyiza nubwo cyaba ari gito cyane kingana nka mithqala dharra, akantu gato amaso atareba, azabona ibihembo byacyo imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min huquqil mal, mabavani b'Islam, ubuyisilamu bwadutegetse ko umutungo hari ukuri, umutungo ufite Allah yaguhaye hari ukuri uwufiteho. Muri byo harimo yuko wowe ubwawe ugomba kukugirira akamaro. Ni nayo mpamvu hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iravuga iti, Mwenyezi Mungu akunda kubona umugaragu yahaye inema, hari athar, hari ibimenyetso bya za nema bimugaragaraho. Mwenyezi Mungu ntakaguha umutungo ngo wiyime, ubeho uri umugugu, ubeho utajya wiyitaho, wicwe n'inzara ngo kubera kubika amafaranga n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Usanga abantu baba bakhiri babagugu, wallahi akambara inkweto ikamucikiraho adashobora guhindura ya nkweto kubera yuko agundiriye ibyo afite adashaka yuko bigabanuka. Ibyo ntabwo ari ubuyisilamu. Mtume aratubwira ngo Mwenyezi Mungu yishimira umugaragu igihe hari icyo amuhaye akabona za athar, akabona ibimenyetso bya za nema bimugaragaraho. Icya mbere nuko umutungo Allah yaguhaye wowe ubwawe ufiteho ukuri, cyo ni icya mbere. Icya kabiri kadhalika wal walad, n'abana wabyaye bafite ukuri ku mutungo Allah yaguhaye. Wa kadhalika zawja, n'umugore Allah yaguhaye, uwo mugore wawe nawe afite ukuri kuri uwo mutungo wawe. Wa kadhalika zakata al-mafruḍa, ndetse hari ituro ry'itegeko muri wa mutungo ugomba gutanga. Niyo mpamvu ubuyisilamu buvuga buti hari abantu bategetswe gutanga zakatul mal, bafite igipimo runaka cy'umutungo bagezaho cyane iswab, bagategeka kugira uruhare batanga nka zakatul mal buri mwaka inshuro imwe. Ibyo byose ni ukuri ku mutungo wa Islam. Wa nafaqatu ala al-yatama, nanone mu mutungo Allah yaguhaye hari ukuri imfubyi wari ukwiye kuzifasha. Abana b'imfubyi ukabitaho ukabamenya, nubwo utabarera ariko ukagira icyo bamarira ku mutungo Allah yaguhaye. Wal aramil, kadhalika abapfakazi bafite ukuri mu mutungo Allah subhanahu wa ta'ala yaguhaye. Wal fuqara, n'abakene, wal masakin, yaba ari abatindi n'abakene bose bafite ukuri ku mutungo Allah subhanahu wa ta'ala yaguhaye. Ntabwo ari wewe wenyine ugomba kwicara gusa ngo neemeke wishime gusa muri bya bindi Allah yaguhaye. Wallahi umukire nyawe ni wa wundi ubukire bwe bufite abandi bufitiye akamaro, bitari ukwigirira akamaro we gusa ngo wubake inzu nziza y'igorofa, utwara amamodoka ahenze kuruta andi yose, ugire business amaduka atabarika, ugire ubutaka butagira uko bungana, kandi udashobora no kumenya umuturanyi wawe. Allah subhanahu wa ta'ala gutegeka yuko umutungo yaguhaye ntabwo ari umutungo wihaye wowe, ni Mwenyezi Mungu wawuguhaye. Abongereza bakujya bakunda kuvuga ngo the human being was born tabula rasa, ikiremwa muntu iyo kivuka kiza ku isi kiza nta kintu na kimwe gifite. Iyo umuntu aza ku isi nta kintu azana. Ni nayo mpamvu utari ukwiye kwirara ngo uneemeke wishime we gusa mu byawe, wari ukwiye kwibuka yuko hari uwabiguhaye Allah subhanahu wa ta'ala. Rawa ash-shaykhan muri hadith yakiriwe na Bukhari na Muslim anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, inwa imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rafziti falyattaqiyanna ahadukum an-nar walau bi shiqqi tamra. Mtume sallallahu alayhi wa sallam agira ati, umwe muri mwe yarakwiye gutinya umuriro wa jahannam,
umwe muri mwe akwiye gutinya umuriro wa jahannam, kabone nubwo byaba ari ugutanga mu nzira y'Imana, niyo byaba ari shiqqi tamra, igice kitende, apana itende ryuzuye abayisilamu, igice cyaryo, kabone nubwo wagitanga kugira ngo kikorokore umuriro wa jahannam, uzagitanga abayisilamu. Buri kintu cyose ushoboye gutanga mu nzira y'Imana kugira ngo ku munsi w'imperuka byibura kizagukure mu muriro, ujye ugitanga abayisilamu. Uramenye ntuzigirire ubugugu, kandi ubugugu hari umuntu uba ufite atazi yuko abufite. Ni nayo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an aragira ati وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Na wa wundi Allah azatabaraka mukiza indwara y'ubugugu yo kwikunda no kwiyitaho wenyine, Allah akagukiza iyo ndwara akagwa gutekereza abandi, فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. abo nibo bazaba bafite intsinzi kuruta abandi bose. Bavandimwe Islam, hadithi tutareka turi busorezeho ni hadithi yakiriwe na Bukhari na Muslim, ikaba ari hadithi ya Abi Huraira radiyallahu anhu. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam iratubwira iti ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi, buri munsi iyo abagaragu b'Imana babyutse batangiye umunsi mu gitondo, illa malakani yanzilan, Allah subhanahu wa ta'ala manura ba malaika bagera kuri babiri ahangaha ku isi b'Islam. Abo ba malaika babiri babaje gusaba zino dua tugiye kuvuga. Umumalayika wa mbere aravuga ati Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ay Allah ndagusaba ko buri wese uri bwitange mu nzira y'Imana akagira icyo atanga, umuhingurane ya cya kindi yatanze. Iyo ni dua ya mbere nziza isabirwa umuntu utanga mu nzira y'Imana. Umumalayika wa kabiri akavuga ati Allahumma a'ti mumsikan talafa, ay Allah wa wundi uri bugira ubugugu akanga gutanga kandi ashoboye, umuha igihombo no mu byo asigaranye byose. Izi ni dua zisabwa abayisilamu buri munsi. Abamalayika babiri buri munsi mu gitondo baraza bagasaba zino dua. Buri wese muri twe zino dua ziramusabirwa buri mu gitondo. Allahumma a'ti mumsikan khalafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Al-munfiq utanga mu nzira ya Allah asabirwa kubona ingurane, wal mumsik na wa undi gundira asabirwa kubona igihombo n'ubundi byafite ntibigire icyo bimubarira. Wadhalika abayisilamu dutekereze kuri aka kamaro ko gutanga mu nzira ya Allah subhanahu wa ta'ala. ومن فوائد الإنفاق في سبيل الله, نمو كما ركو gutanga mu nzira Allah subhanahu wa ta'ala kambere dukhulu aljanna, gutanga mu nzira y'Imana bibimpamvu yo kuzinjira muri aljanna. Icyo ni cyambere. Icya kabiri an-najatu minan nar, kuroko ku muriro wa jahannam. Icya gatatu Islam ash-shifa, umuti w'uburwayi. Inma y'Imana muri hadithi iravuga ngo dawu mardakum bis sadaqat, muvuze abarwayi banyu mu kubatangira sadaqa. Niba ufite umuntu wawe urwaye urembye umeze nabi, mutangire sadaqa. Iyo utangiye umuntu urwaye sadaqa ni impamvu yo gukira kuri we. Mtume ati umuti wanyu muzawukura mu kutangira abarwayi banyu sadaqa, kubatangira ituro mu nzira Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika mukamaro ko gutanga alwiqayatu min alhawadith, gufasha no gukora ibikorwa byiza, ni impamvu ituma Allah subhanahu wa ta'ala gukiza aksida zitandukanye n'impanuka. Niyo mpamvu batubwira ngo sana'i'ul ma'ruf, babandi bakora ibikorwa byiza bagafasha abababaye, bya bikorwa byiza bakora bafasha abababaye n'abakeneye ubufasha, ni impamvu barinda ingorane, ni impamvu barinda ibiza, ni impamvu barinda impanuka. Wallahi ushobora kuba uri kuri moto wajya gukora accident ukabona habuze gato kugira ngo ugwe hasi, ariko ntuguye, ariko impamvu yonyine itumye utagera hasi ari ukubera ko watanze mu nzira Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika tujye dukora ibingibi tuza akamaro kabyo abayisilamu. Takthirul hasanat, gutanga mu nzira Allah byongera ibyiza n'ibihembo byawe imbere ya Allah. Wa mudha'afatul ujur, kadhalika gutanga mu nzira ya Allah al-infaqu tuhratan lilmunfiq, iyo utanze mu nzira ya Allah biragusukura, bisukura umutima wawe, bigasukura ibikorwa byawe. Ese ntubona yuko iyo turi gufunga ukwezi kwa Ramadan tugiye kukurangiza muri ibada dukora harimo gutanga zakatul fitr, no muri hadithi tuhratan lis-sa'im, zakatul fitr isukura igisibo cy'umuntu. Ya makosa wakoze mu gisibo cyose Mwenyezi Mungu yakuramo utanze zakatul fitr, bisobanuye ngo kwitanga ni impamvu yo gusukura ibada yawe, n'amakosa yakoramo Allah kayakubabarira. Bayisilamu rero ibada yo gutanga mu nzira Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada twari dukwiye kumenya uburemere bwayo mu Islam, tukayikora tuzi ibisobanuro byayo, tugashyiraho niyo yo kuyikora kubera Allah, tukirinda kuyikora no kuyikurikiza amagambo mabi. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الله ratubwira ngo babandi batanga mu nzira ya Allah barangiza ntibakurikiza ibyo batanze amagambo mabi. Umuntu ashobora gufasha yarangiza kigamba akavuga andi magambo mabi, ibyo byose byangiza
Allah aratubwira ngo la tubtilu sadaqatikum, ntimukice sadaqa zanyu nyuma yo kuzitanga, ntimukazangize kubera kuvuga amagambo mabi. Kuba wafasha umuntu ukagenda ukabyigamba umusebya, kuba wagira ibikorwa bya Allah ukora ukajya kubivuga mu bantu ariko mu buryo bwo gusebya no guharabika, wallahi byangiza bya bikorwa byawe wakoze. Tujye turinda indimi zacu nyuma yo gukora ibyiza mu kubiherekeza amagambo atari meza. Ibyo ngibyo nibyo Allah subhanahu wa ta'ala duhamagarira muri Qur'an, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim. أقول قولي هذا فاستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. ikuzo nishimwe abayisilamu n'ibya Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, we nabiwe n'abasahaba be n'abandi bose bazakomeza gukurikira inzira yatuzaniye kuzageza ku munsi w'imperuka. Mwenyezi Mungu muri suratul Baqara aya ya 261 tumaze gusoma kugera kuri 263, Allah aragira ati: urugero rw'abandi batanga imitungo yabo mu nzira ya Allah ni nk'impeke imwe yeze amahundo agera kuri 7, kuri buri hundo hariho impeke zigera ku 100. Allah tuburira ingororano uwashaka, kandi Allah subhanahu wa ta'ala ni nyiringabire zagutse, umumenyi uhebuje. Allah gakomeza avuga ati: babandi batanga imitungo yabo mu nzira ya Allah hanyuma ibyo batanze ntibabikurikize incyuro cyangwa inabi, bazagororerwa ibihembo byabo kwa nyagasani wabo, kandi ntabwo bakuri bo ndetse nta nubwo bazagira agahinda. Allah subhanahu wa ta'ala gakomeza none agira ati: imvugo nziza ndetse n'imbabazi biruta ituro rikurikijwe nabi, kandi Allah ni wihagije udahubuka. inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن 4 الخلفاء أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعن 6 الباقين المبشرين وعنا منهم يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما أعاذ منك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار.
اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونعلم. اللهم بعدنا عن الرياء والسمعة. اللهم أعذنا من الشرك الأكبر والأصغر. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة.